Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshuura ya 21 eby'okugwa kwa Babuloni. Ebi Nabbi yahanwire ah'ihamba ry'aha rubaju rw'enyanja. Nk'akasorora k'omuri Negebu okagyenda nikasingorera, nikwo ebyahanwirwe ebyo biruga omw'ihamba omunsi erikutiinisa. Nyorekirwe okworekwa kw'obusaasi, omunyagi nanyaga, omuhwerekyerezi nahwerekyereza. Iwe Elamu hurra, niwe Mediya obagote. Amaganya goona gu yareesire ngamazireho. Nahabw'ekyo nyine obusaasi bw'okunyita, ninshasha munonga nk'omukazi orikurumwa. Obusaasi nibunzibira kuhurra, n'okwahaza omutima nikunzibira kureeba. Obwengye bwampwamu, ebirikutiinisa byanyisa obwoba, akirima kunyetengire kandugiramu okutetema. Abantu nibatebeekanisa gye emeeza, nibaara emikyeka, nibarya kandi nibanywa. Mwimuke imwe banyigi nyamwe, musiigye amajuta aha ngabo. Ahabw'okuba Mukama kangira ati, Iroko oteho omurinzi agume agambe eki arareebe. Kwarareeba omutwe gw'abantu abarikugyendera aha mbaraasi babiri, abarikugyendera aha ndogoya n'aha ngamira, ahurre atiireho omutima munonga. Bwanyima owareebire yagamba munonga ati, Ai Mukama, obutoshanya omushana nyemerera aha munara gw'abarinzi, kandi buri kiro ngume omu mwanya oguntiirweho. Kandi reeba nihiija omutwe gw'abantu abatembere embaraasi babiri. Yagarukamu ati, Babuloni egwire, Babuloni egwire, n'ebishushani bya baruhanga baayo byona byahendagurika. Iwe muntu wangye we, owumpwire nkaheheeza, ebimpuriire Mukama ow'amahe, Ruhanga wa Isirayiri nangambira, nibyo ndikukugambira. Ebi Nabbi yahanwire ahari Duma. Hariho orikunyeta nayema Seyiri nagira ati, Iwe murinzi we, ekiro kyahikahi. Iwe murinzi we, ekiro kyahikahi. Omurinzi nawe yangarukamu ati, Nibuze kusheesha kandi kwira. Ko murabe nimwenda kwehanuuza, mwehanuuze, muhinduke, mwije. Ebi Nabbi yahanwire ahari Buhalabu. Imwe emitwe y'Abadedani erikuhingura muryarara omu bishaka bya Buhalabu. Imwe abatwire omunsi ya Teema, nimureetera abainiruho amaizi, abarikucwa babuganise ebyokurya, ahakuba bahungire za rurara eziswirweyo, amata agareegire naho orugamba ruhamire. Ahakuba oku nikwo Mukama arikungambira nagira ati, omwaka gutakahwireho, nk'emyaka y'orikukorera ebihembo kweri, ekitiinisa kya Kedari kiryahwaho, kandi n'abarisigara aha Balasi, abashaija rugambwa ba Kedari, baryabambarwa, ahabw'okuba Mukama Ruhanga wa Isirayiri niwe akigambire.